Kumshibanta kajing rakhi kajing dap arpusan snam kajing penyat ke Sunshnong Youth Welfare Organisation yakaksat hati lane ke Elephant Falls haka laipotre ujamang arja arpusan kene ke organisation kalapan long da ka program ajing hikai halor kajing kta ke shongkha shongman dang kena arta bat kajing di drugs. Ya kini ke program la penlong ha MFC Hall Banyun ha ka belai don lang daki officer pulit bekentup yoba Mar benyang SI in charge Soyong Outpost ubla ajing batai benya halor ka Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act ka an ka bating persya yaki batombor yaki kentai kena nangta la don lang rudo inspector arkur kalang ubla ajing batai halor u drugs ka jing ajing hikai nagi kong Anisha Thangkiu Block Extension Educator ka Pomlum PSC halor ka jingkta ka Shongkha kena bat ke jing di drugs lembat ke jing batai na upi kumar halor ke cigarettes and other tobacco products act. Section 6, harga penetrative sexual assault. Kata kedai kebab, sexual assault boleh lagi kebab. Nani lagi berkenaruh, nampak kedai kebab, dong kejingnya deh. Kunci bahi innocent, kunci mama, tidak banyak di persa. Nani kunci nongikai. Kinongikai juga authority, sampai jadi kena kila le apply kata sexual offences. Dan antara itu kita bapak di warden, bapak di hostel, macam ki apply itu sexual offences. Nah, kita ki, mana ki police, ki army, ki forces betul di bawah, control ki commit sexual offences. Nah, suhakan. Penetrative sexual offense, sexual assault, di Act Punishment Section 4, kepada Shosya Shirta Jadim, mereka maka section number 6 yang ini, punishment kalau Act Punishment Shirta Jadim, jadi saya kan punishment Shirta Jadim, under sentence. Dia kata sexual assault, ada sexual assault baik. Only itu penetrative sexual assault. Kemudian disebutkan section 7, division section 7 kata punishment kata section 8. Ini kita gendon betul hak nekaan. Tunggu dia semua baru punishment apa yang kini kita kita cipenai, kita bandupenai, kita license. Mereka punishment mereka protection of child from sexual offences also have punishment Islam berupa shipposnya shipta jadi atau sexual dan mereka penetrative dan dosnya. Tetapi dalam kedai itu dosnya di punishment berupa death. Jadi kita ada apa pintu aware bahwa kadang menentang bahwa kami bentuan kata sexual offences. Baru di banyak sekali network, banyak ingat ini kita mereka soal. Jadi itu hakiki diski, hakiki especially how betau step no. Lalu mulai Januari terter ini yang conviction. Conviction kata di the last stage of judicial investigation. Kapa la pinrem la right pinrem pun sikyo pat jamang la tayo hante hasilong ko larai rem ya ibriu di bale ya POCSO Act kami di bale spor iki kena hantai dire kam pensiuru itu di bale spor di bailang sala apa khasnan tegado ka kesuga ko itu wa rego dikte ko mana berada ko ka ubre bale eta kam wasa set up always na. Tiga-tiga dia dimusnahkan ke Bakamuna. Jadi kita malam ani po jurisdiction ke jongi hilang pun sia dia kena POCSO Act la ale di bahaya besar lajong. Tentang umama terai. Tentang si para arkame, mama arkame, pakena. Kadang guru jutis delay bala ale patrai lajong tak boleh itu tak kena. Next time mau di beliau sukses terusnya. Dia gini bertemu, kok sesudah kejadian orang untuk apa sarap panjang mana itu pak, mungkin dia langsung kalau nak terusnya belum ada dua waktuan. Kalau semua tenang, ya kami kepak, tinggal balik di kampung dia,
Jadi pipin kaya kan, mereka bor bet lebih ke pasar. Tapi nampak ada ke bor cukup berkat lebih ke pakut bor, coba utuh, berfikir ya kan, julung kumi, julung pa. Marmar senyum pun lele, hantar ajar pilih bisa. Nikong hilir style mo terus kiroi mo. Dalam yang ukut pada kamu yang kamai yang belas itu, tres itu, ipar loki kelas PD piknik dan pas ini kaya dan punya sebab. Kalau mau pipa, gue cuma lek saja satu dua. Dulu nak live right, kau apa nonton? Itu apa encouragement kepada si dan si program dia tu kan? Jadi nak kerja di bentar, boleh waktu drops. Jika kau harus bagi nom kaya lagi student, keli lagi participate lah dia. Senang banget kapsul tu, mau? Karena isu yang senang karun ini teman-teman. Jadi dah, rela jujur keli ikran kan sah jadi. Naki program jing rai bat skit naga kenhun eke tangsong bat group bat samla selai ulor lay don lang ru daki nonghit kam ka organization bekentop yau ba AR no cloud Chairman Jubilee Committee ka kong Caroline Kharkongor uba T Renja Secretary Silver Jubilee Committee ki khna school lem ki nong song snong. Millennial first time. Ini portrait aku. Dari mana? Nado kata kasi, batman kasi, ulapan kamu yang tak jadi bakula. Dagajing ay put jadi para magtrejo. Hadu ko unda soto, bamdeng mo batanan kamu ya uta jadi. Henry tahu jadi ubalapan kamu suki itu. Merajian pinsan mahawai kasi terbawa dan tren. Kuliah semua pinsan yang berjaya hakamen. Pak, seperti itu Pak. Pak, saya jalan. Bapak, ya Allah tolong bantu Bapak, boleh Bapak pilih sendiri. Jangan tidur. Kalau ada yang jelek kenapa? Sudah kita lah. Oke. Sebentar. Sudah ini. Masa ngakuan. Ma kenapa? Wadah aku.
snow jot elaga jong ka jing but upala snow si elaga jingok jong ka drops Henry lapin kalaya kata ka jing jot jong siya ka jing jong ka yin isa daga pa IT elaga jong ka jing na ka benda kapara jong ka shita hato kani ka ka jing lentis ka jing so si jong ka yin isa Tupin bishani pada kani nila po siya bakot ka naman. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.